Henry Benda urukurre ry'eshagama mu cyange cya Bunyoro nagira ngo habarukire hibura ry'eshagama ahabwa abantu abarukujetinga okweyongera ambira twina eibura ry'eshagama omukasumikano ensonga ene rugire habana besomero kufuna uruhumuro rwabo obahumwire ukafuna ekizibu ky'eibura ry'eshagama kandi abana babaro masomero tufune sagama kumara kurungi abo kuba bali easily mobilized kirungi muno kuterera abantu babe no kwenda kugaba umusahi abo ko kugaba umusahi okumubiri gwetu ruhanga kuhanga bikugaruka mu kuba ni generating aroni ni kuzara umusahi gundi kumanyisa obutungira umusahi gundo mbyaka kandi bugaba umusahi obwino bomeze bw'omuntu butasize Benda nashobora ngo ahabwo kuborwa eshagame ya group O na E omarwarra ga Bunyorogona kirigirireho kufa kw'abakazi abarukufana bazara ahirwarre rya Hoima tufuniho cases ibiri according to the director of the hospital kandi kino nikirugira hawa rare blood groups eziri rhesus factor negative ka blood group O minus A minus mu region zaitu mu ziri very rare. Eki kyagemesereza meya wa Hoima Brian Kaboyo hamwe n'abantu abandi kwatwaho okurugayo bakatahe hururu yo kurundana hakiri units igana obundi bakatungiramo neza group O ofisi zaite za business nkazifora nka center yogabira home sahi bukiabukia nterera abantu ntubajugombye kurora twagaba umusahi hati mulinga abana bamasomero abakira donating umusahi ogu kugaba umusahi mulinga bari mu ruhumura blood bank sangire kuro resident umusahi obutwina kehere kandi tukwetaga umusahi twachwamuna itwe nkoko kigendera ketu kiba kikuhereza abantu no kulinda obumezi w'abantu twachwamutweteranize n'abantu abesire tugaba umusahi tukonyereke yaho ibura ly'omusayi ogutumurundo gwo kubanza eshagama kubura omuri Bunyoro n'omwaka oguhwire mu kwezi ko kubanza eshagame kabura bitu kandi obwirobo hina muntu weno wafiire amakuru agashakwa Ambrose n'uwagaba katoto.